बनाना सीखो, फिर खर्च करो। प्रदीप kini kedai kedudarsan Meghalaya ban ngipnya subhai pi barok kini ketuk kubor mentaka janmit syoban pa si kubor gibnya ini pek syua kimat kongsan penlong jing kran menteri rang bakdo keri Narendra Modi lor kimat pahara ki bakongsan ha kasi bakaddo jangka all India Director Generals and Inspector Generals of Police Conference Kerpat Menteri Kakot Kekhia ujepi nada ya kiri pat ba ban omnyo banyi kibriu ki bayo ya kejimpang HIV AIDS. Labuk mau nongrim na kebentar ki South Lee ki projek hapok ke Executive Engineer PWD Roads jong ke Jowai Central Division. Dan pembenar ke Kongres yaki kertang MDC Syah ke HADC, JHADC Syah ke Christmas. Bat rung Ulaksha Sen, PV Sindhu Syah ke final ha ke jenilak kai Paramarway ha ke Syed Modi International Tournament. Kikubor ke bemnya. Menteri rang bakdo jongkeri Narendra Modi ula pelong ke jing kren halor kimat bakongsan ke biadai bat ke sungsngan ke biadai bat ke jela bat ke Union Territory jongkeri ha ke singi bakado jong ke jing lang jong ke All India Director Generals and Inspector Generals of Police Conference ke belong ha Bhubaneswar ki jing kren ke long halor ki cybercrime ki jing pahara ha ki rut duriau bat banyele persya ya ki le no mawes Menteri ketenat ki kampok yang ke Sarkar Pdeng u Amit Shah u Sekretari ke tenat ki kampok yang u Govind Mohan u National Secretary Advisor u Ajit Doval kilaya don lang ha ke conference. Ha kasing rakhe ya ke World AIDS Day arajar psamen ta kasingi u Menteri ketenat ke Kot Kekhia jong ke Sarkar Pdeng u JP Nadda ulaple ke jing rakhe ya ke World AIDS Day ha barok ke wegeri ha Indo Madhya Pradesh. Da ke penyahap bat ke pangpeng jong ke United Nations halor ke HIV AIDS kata take the right path ha ke ni ke sngi rakhe ban persya ya ke jing pang HIV ha ke perthai ka penkesan ya ke jing pensung thu pat ba bat ki rukom sumar ban penduk jat ya ke jing pang HIV AIDS ka ba pensong nongrem ha ke hak hapo usnam ar hajar lai pho kini ke program menta usnam ke pen i ya ki kam ki bakongsan kum ke rukom ke bathamai Kapapan iya ki banta bakongsan jong ka program bat ke digital ecosystem balai shim da kanako kajing tre lang bat ki pat ba kajing job balayo lang ba ka rukam penchong nong rem ha kajing yalap election bat ki tiar prepare balasnari ki da ki nong yo jing mentoy और उसके खिलाफ जो कार्य चल रही है उसको डेडिकेट और रीडेडिकेट करने का दिवस और इसके साथ साथ ये रीट्रेन करने का है फिर से लोगों को बताने का है कि एड्स को की रोकथाम के लिए हम सब लोग समर्पित हैं और आज के दिन हम अपने आप को नई उत्साह ऊर्जा स्फूर्ति लेकर एड्स के रोकथाम में अपने आप को लगाएंगे इसका देश के समर्पण के लिए Henden kasngi usembut Menteri Rang Ba Kejala u Senyau Balang Dahar ringkat baru MLA ke Jowai ba Wailat Miki Shela kile sim bentah ha ke jingbu mau nongrim na ke bentah ki South Ligi project ki bahak apa u Executive Engineer PWD Roads jong ke Jowai Central Division bat ke tengah tenat jongok kai perthai kini ki project ki kentop ya ki kampen roy ha ke snong wa ajer ha po ke tenat tourism ka balamang tengka hadu ar klur tengka bat ha po ke PWD ha ka ba ke jinglot jong ke project barok kalong shispa klur tengka ke bakan top ya ke surok ka ba ar huai point ar san kilometer barok kini ki project labe pisah da ke Sarkar Jela ha kani ke jingilang la pelaj pat baru ya ki kali kit nong pang ban pendon kam da ke multi sports complex management development society bat hadin la pli pat ba ya ka ML72 Rising Society bat karwai ke tem janmit ha pten mukhem
Pak Hawanin untuk umdenya. Kini projek kotor sini ni tanya ni kotor ni tahu. How jangan beri ada complete dia man kamu cepat frame ada senar audio pipe piadan. Itu ada open man ini. Terjemut, mudah beri hawa orang di projek dan jubu monorim bene. Handai leda bu monorim mana projek dan akan mesti ngambil oleh kerja kiap sambu monorim baik. Handai kisini itu man kamu di program jimur handai bagi pai ba yo tipki yo sang truki yo tipki jimur hawa bu kamu di program. Uhek Meghalaya Pradesh Congress Committee ubak Vincent H. Pala ula pentip bakal Congress kalabuk ban pena kertong amduna ya kesanpo nak ispa ki constituency KHASI Hills Autonomous District Council bat laipo nak ispa Jante Hills Autonomous District Council. Ubak Pala ula penpa ba keseng kadang trishtom ban penbej bat penkre ya ke election da kajing temu ban pena khatsan hadukan rimut ki kertong shwa ke Christmas. Kaseng ketemu ban pendap no ya kajing jet ya ki ketang jong ka KHADC da sanpo nak ispa bat laipo nak ispa jong ka KHADC hapo ka Christmas. As of today, we are organizing every day. We are working very hard. We'll be declaring our candidates maybe before the Christmas, at least for 15 to 16 candidates. And after that, then we will see those candidates who are single without any other contestants, then we'll declare them, and those candidates who have got 5, 6 in one constituency, maybe we'll re-examine and find out towards the end. But before Christmas, definitely we'll declare at least 50% in KHASI Hills and maybe around 30% in Jowai Hills. Once the election is declared, maybe we'll finalize, but hopefully by January we'll finalize everything. KHASI Students Union mau kerawat circle hagajin trelang bat kelawai ban kershan SHG na malong wear cluster nen kesengi kila rakhe ya ka ngap CMD da ka babu sentiu ha umat jong us ngap sing sim us im ka hima maharam ha ka jaka balakai ha ka snong mau tengam Southwest KHASI Hills District. Presiden KKSU mau kerawat circle Rutherford lengdo habakran ha kani kesngi ula benyau halor kijing bom don ki kampen roy hi bagan thop ki surak ki lentia kejat bat kiwe ki kampen roy ha kesnong mau tengam KKSU keleple ru ya kejaka letbar ki patba ka balashna de KKSU mau kerawat circle lengba ke skim balamang da KHADC aki sispa nyu pun rutuli kisnem akpor budang don ne sala pertai lolek sibun ki kam ki bakrau nak benta banker banda ila ka jong kait ka hima kani kasngi life outrek jong upanai bakat wei jong snem jong kini kisnem ki balalek kadai kasngi ka ba ki babun nangi ngiklet ngong boyul ase kani kadai kasngi yap jong nus im rei kan mau kani kasngi life outrek jong upanai bakat wei kadai kasngi ka ba us im sngap sing sim ulak penyar ila jong uput usam nak emta kahima perbanker banda nak inongsun ki babun jaj ka senjuk kirang bakur ke beriuh nyotrap ka badai ke senjuk bapak mat jong kirang bakur ha West KHASI Hills District kala penlong ya ka jingilang bakerpang nen kesngi banya keren halor kimat bakongsan ki bayadai bat ke jing penskam ya ke jing itu ya ke kur hapo ke jat benriu KHASI kajingelang ka bala penlong ha free morning school nong ston kala long kajingelang ka bakongsan ha ka ba kesenjuk kala yo ban jet biang ya kinong ilam jongka ba RS Cardosa ula syak jet kum presiden kat ba uba PW Merthong pat kum secretary ban form dia ban cash nak tergam cucu hang ni West KHASI district ban berklai cucu ya kajing dan kam ya birang bakur isangkur babar kur beper bantet songi kolong jaj tentang kebahagiaan kur beper ibaratnya ke distrik ini West KHASI tadi semua pembuatan dia senjuk yang bakur ke berinyum trap la ple pajba ya ka Hornbill Festival Arhajar Arsa mentakasngi Hanaga Heritage Village ki sama ka bajungai ko bakat 4 kilometer nanong ba ko hima jong ke Nagaland kane ke jing lekmen culture ke bashpos ngi kan kot ha ke spotorik no pra menta usnam kade ke jing dap arsan snam jong ke tamasa Hornbill ke belas dang ha usnam Arhajar menta usnam ke tamasa Hornbill ka tre lang bat southly kiri ke ta ke Japan ke Amerika ke Wales bat ke Peru
ลักมีลันตีบะบูนกิกันหุนรวายบัดเต็มบะเปานามหากประเทศบาดกิบานากรีกินิชมันตาหากเนกตมัสสากระทานกุรัมกลามาดยากจิงชาปันดุยากิโมบายเน็ตเวิร์กบัดอินเทอร์เน็ตบัดละหับบานข้างหนอชวายกิสกุลละปันติบกันนิวส์อินเตอร์เนชั่นแนลกบอร์ปนิยดิสทริกกละปันติบบากจิงข้างยากิสรกบาเปชวาร์ปาราชินร์กลักตะจริกรุกมอิมจงกิบริวบาดกิกามขายปะเต็งกัดกุมกไกพอดกจิงประชังบันวานระยังยากชงสุกชงสันกลายาชับพรังหากบ่าว Deputy Commissioner อูเจเวดอุลาเมสูดอุลักเดวบากจิงกรณีสุกกระดังยาชับพรังบาดกินองมีขมัดนาบารออาร์ดลีกันโหนกิบัดนหับแดงกจิงยากะจาหากจุกปอร์กิเหนักนัดบิชากิลสะกดหาปาราจินาร์นักดาวจงกจิงยาคีKa Presiden Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar, Bad Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi mentakasngi kila aiku belaya kipat nong senong ke jela Nagaland halor ke sengi yo jela. Ha ka jing thok bala penmi leng ba kerusan social media ke Presiden Murmu kalau ang ba la ais ngop ha da ka pateng ka beruspa ha ka jing don jong ke jing tung jing tap bat kimrat kimreng ke jing internet jong ke jela Nagaland ka deru kumju ke jela kiri slur. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ha kajing thok lang ba ka social media ulang ba ka Nagaland ka paunam na kajing ruspa ha ka culture ba jinglong ba kerpang jong kibreu ki badan ha ka ni jela ha ka lumpung Syed Modi International Badminton Tournament unang ilaka ba badminton ba pau Keri India u Lakshya Sen ulayo rung sha ka final jong kishin rang ha kajing ilaka semi finals u sen ula penrem no ya unang Japan Ushugo Ogawa da Arpaway Lapra Arpaway La Khatsao Ulaksha unsaya kun persya ya unang Singapore ujia heng jisente ha ka jingile kai final ute ulayo rung sha ka final hadin ba ulala ban penrem ya unang India u Priyanshu Rajawat Khamashwa ya kane kana ya kai badminton ba pau Keri ka PV Sindhu kalayo rung sha ka final jong ki kan thei Mentapat ngi pek kejing long jiman kesunmeng hanong ba shalong. Kejing kreat kalong pra 0.1 degree Celsius bat kejing shit kalong kat kedai 0.1 degree Celsius. Kejing singam kau hau kalong nyupuai nak ispa mestep ban nyuplai nak ispa janmit. Kesunmeng kalak ban rang bat kalak ban don kejing dum lo ha katu kat neki jaka. Shua ban pois ketup kubor jong ying ni pek yang sesian kimat bakongsan. Penlong jing keren Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi halor kemat pahara ke Bakongsan ha kasngi bakadu jongko All India Director General Bat Inspector Generals of Police Conference. Kerpan Menteri Kekot Kekhiak Jepi Nada ya kiriu pat bak ban am nyoben ya kibriu ki bayo ya kejimpang HIV AIDS. Labu mau nong rim nak bentak kisau teli projek apa ke Executive Engineer PWD Roads jong ke Jowai Central Division. Dan pemna ke Kongres yang ketong MDC syake HDC JHDC syuaga Christmas. Bat rung Ulaksya Sen PV Sindhu syake final ha ke jing lakai para Norway ha ke Syed Modi International Tournament. Dia perlok tung na pois bukut jong tuk kubor jing imta ke janmit haduk min syambiang bet pila syakasi ke belai pi barok.